Hadian ke jingkem ki pulet dangshan, saumut balakin no bakidai ki sleeper cell jeng keseng HNLC, bakin thubia usa Frank Paul Parian, kitbong mujai, Barnabas ling do bat one pinch ngain dempep. Ki pulet ke riboy mentaka sngi ki lakem sa uway unong alam keseng HNYF, bakin no ru ba udan kti banyerap ya keseng HNLC. Uday unong alam kaseng HNYF bala syakam haki pulit uday ru ubabat ya kakerdan Assistant Disciplinary Secretary ke HNYF sengkeme bat u Presiden ke Maulai Circle latip kerteng kum usan borap sang. Katkum ke jing toket ki pulit usa Frank Paul Pariat ula pla ba ula let bensya hikaya la dia sya Bangladesh bat u kenjai sun thaba kum ba shibnai nadu ubnai naitung hadu nailar arhajar arpulai hadian pat kilawan phai shalayia. Dei haka santrik unaitung arhajar arpusau ki pulit kilayo ben kem yu kenjai sun thaba bat ula pla ru ba ulet ben sya hikai lang bat usa Frank Pariat bat long ru kadukot jong kaseng HNLC. Ula pla ru badai usan borap sang ubala pinbit pinbiang ya kalet kawan jong ki sya Bangladesh ha usnem baladep. Nakalyang ki bahayeng hasem nadu kalok bat ki dukot ke HNYF sengkeme bat Northern Region mentaka sngi kilaya letru bentur syathana nangpo namar ke jing ngauling ngo halor kete ke jing syakem jang ute udukot ke seng. Ni nakalyang kaseng ni dap sya da kata ke jing skosi snaudiau bat kani garukom jing penterha jong kulet ke jing kem ki dukot ni kamdai isu ke bersian ke banikong bat tang hakini kindat benai ki dang sukam yu dukot ba larim founder number jong ni pok kaseng Pak Tarson Lembah hadir nang tu mi saka jung sakem jong wei dekat jungi Barnabas jaj yu sa tu Barnabas endo hadir nang tu sa dempap ba de yu dekat nak Maulai Circle pat hang di nang ta sakem sai presiden jungi na po Maulai Circle takani ke jung peterhai kulit ngam sau thu so balegi target bet ya kaseng HNY ni hina kaliang kaseng haduk mentah ngi dang ya hakalenti ke badai idang burom ya kaan pat nam peterha thanangi yo hadian habut yo kami ke ai ke bah kampalat banyak ni jinja ai bro pipin jubor desti pip kwa men kubur ringi bangi dan mentabat kaseng HNLC ke HNLC nadu ba don gani ke pistok presiden dong ba jungi dei interlocutor ha ka bai dei ba gani ka kam tengi kum ki dikot jong kaseng HNYF ni don hasanda jong ing lek bagi ban kerja ni ka ot ngi akan do ngi keren ngi khana ngi syong ya bam ya di lang ai to Henry Kamdon ai ganu nu ke benta ka jing dai ka jongi ba ka jongki ni dai betang kita kinong sunran ha bai dai ba kani ke pisto Henry nadu ba feel kani ke pisto ngamtep ka jing sakem thurmur ki kena seng ni ja I kumba kila dai sya kita ki brio ki ba wanang tai hatu ngila li ai ganu kam snio hadu menta ka tum ka statement ka bangila kali na ki pulet ro ki ong ba lakem yu ya sanbor rapsang ditang nakadaw ba don kita ki jing kentho ba long kumta ba switch off ya ka pu nadu ba sakem kita ki kena Hakajing yang diperlok kajing long brio, kajing yang diperlok nasyakem menurut kadan baik kajing salia. Pi, hakajing long brio wai bom tiang. Ada bang iya diperlok teh. Ada piwan baik kem tu, kumta lada. Tang nak kajing switch off jeng piwa de hadu kat nu benai, hadin kat nu benai piwan ban kem itu. Kataru rengkat. Hakapur bau idang lek shaw school. Usan bor di baladan kundon ketim ta. Manu ban pet. Tengi ro kini ki pulet kila ong ba ngi hablek kat kum kebon ka an to compare kata yat ma feeling ba ka an ngi ru ngi don kalinti ke bagian yat mengi ngan sale ka ika badon kam ngan sepet la sai ha ka bide ba kebon ka kot ka ika bakan ai bor ka kot ngan saya leng ba kita kan handai tang kawi ka kebor ka bat kawi ka kantin ka bang kwa ban ai sapo police department kam tam mekani ka sarkar kam tam mi ba prostu ni badai home minister so ba wat nam peterha than ya ka HNYF yo anda poi ka por yo kamla su bantek la kam ini kan pa nakaliang janga kumpahinan jang san borap sang masodap la ka jeng lengo ka bakaw habamene kapor baat sikeng lai dunai abang layu jingtip ba kilawan ban sim no yo san bor banwan yalam sene support hanan tementang idang ni pot hanan teng kum nakiyang kasem nisngo ba kalong ka ka ba pens ngau penterkat ini namar bausan ulang ubakit kya ya ke yang kasem ubakit kya ya ki kun kiti ubakit kya ya ke imlang kasalang henry ngampoi perkat ya ki begini ki ba ini ki kulit wan ban kem yu bat ngangai scam ba
ki baro kinlong lam kat da jing alam jong blai hapok jing dan ke jong hapok ni ke jing kon kem jong kini kipulen ba ngai scam ba ki baro kinlong ki bayai dek ki bayai kanti petang kita hi na yang ke jong wan ban south school ye kun hakapor kumba architect lai dunai ki wan na ye sang HNYF indap laga jeng lengok bakrau ba member jongi ula syakem menagas ni kesan-san tengi kumki member ni yok sngoi katakan news ni lengok kablong pen kendet ingi te nama urusan bor ulong ubreu ka jeng ha buladan ka seng mentala arko tam ne buladan seng mentala arko 6 tam tolong ulong ubreu bayarap uba paria breu kumbong i menjongo tena kalian jungi pajui kono ru benta ka bu le kono kam ke vedesh pang berkikam kiwe pat ki jaikam te long kumbu batai mentan ru ngelayo ban keren badu kumbu batai mentan ru assignment wang ba ngelang perlok nyelek nyawan tengah ngamtip we ude nomor ngai perlok de khot nyelek long bokloi marap tena kalian jong wang ngi mentan ba kesuan kam kesansan te ngar ngamtip te polis mentai ki ong ba de da jing off jong u ko mobile tengah ngong ba lesi kala belong kawan sedan nomor ba kasneu tak mobile jong tu la batai yengi ba nak liang jong dan ye sulong tang sulong ngiside perlok nyilek yawan nomor ni dan ki perlok mo ba ong lak ki saw ki ni saudak sulong ni long perlok ni long yun rei im don kata ka bangin ya lek lang ka kam ka bakil lek ki kiat la ka jong ni ya la ka jong te tang ita he usan ulong breu ba bokloi ba penyarap indre dan ye te tang ita he